Reka nongere mbashimire kandi mbahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Tubagezeho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye by'umwihariko twibanda ku makuru abarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero udukurikira aho waba uherereye hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Tubagezeho amakuru agendanye na politike ndetse n'umutekano by'umwihariko aya hano mu karere k'ibiyaga bigari. Muri aka kanya reka amakuru yacu tuyahereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu kimaze igihe cyumvikanamo intambara, aho umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse FARDC ifite n'abafatanyabikorwa bayo batandukanye harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe yihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR n'iyindi mitwe yose itandukanye ifasha iki gisirikare guhangana n'umutwe wa M23. Urugamba rurakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 wakomeje kugenda utangaza ko wigaruriye ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'iki igihugu. Ni mu gihe kandi raporo y'impuguke za Loni yakomeje kugaragaza ko leta ya Kongo ifatanyije n'umutwe wa FDLR kurwanya M23, mu gihe kandi leta ya Kongo yakomeje gushinja leta y'u Rwanda ko yaba ifatanya cyangwa se yaba ifasha umutwe wa M23 ngo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe kandi leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ibiyivuye inyuma ndetse ikanavuga ko nta nyungu na nke yakura mu guhungabanya umutekano w'ibihugu by'ibituranyi, ndetse leta y'u Rwanda nayo yakomeje gushinja leta ya Kongo ko yabifatanya byeruye umutwe witwaje intwaro wa FDLR. Ni mu gihe kandi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urugamba rukomeje hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo. Ni mu gihe kandi M23 yatangaje ko itazigera ihagarara mu gihe leta ya Kongo itaba ihaye agahenge abaturage b'abanyekongo b'abatutsi bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda, kuko ngo bakomeje kwigishwa ndetse abandi bakomeje kugirwa impunzi kandi hari abanyekongo nk'abandi. Ni mu gihe kandi mu gihe gishize humvikanye amakuru avuga ko leta M23 yamaze kwihuza n'umutwe wa AFC cyangwa se n'ihuriro rya AFC riyobowe na Corneille Nangaa rizwi nka Alliance Fleuve Congo riyobowe nyine n'uyu Corneille Nangaa. Mu gihe kandi amakuru yakomeje kugenda ashyirwa ahagaragara, umutwe wa M23 watangaje ko wakomeje kwigarurira ibice bitandukanye by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo rero bimeze bityo, leta ya Kongo ikaba ifite abafatanyabikorwa batandukanye bayifasha kurwanya umutwe wa M23, ntabwo bica intege umutwe wa M23 n'ubundi kuri ubu umutwe wa M23 urarimbanije ndetse no guhangana n'igisirikare cya Kongo FARDC. Mu yandi makuru muri Kongo nubwo bimeze bityo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakomeje kumvikana ko ihanganye cyangwa se ifatanyije n'umutwe wa FDLR, ndetse uyu mutwe wa FDLR urimo n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Ni mu gihe kandi aba basize bakoze jenoside mu Rwanda muri 1994 bayikoreye abatutsi baje guhungira muri Kongo ndetse bakifatanya na leta ya Kongo kuri ubu, ndetse banakomeza gushaka guhungabanya umutekano wa leta y'u Rwanda. Ni mu gihe kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe gishize yari yagiye mu biganiro i Rwanda na leta y'u Rwanda ndetse na Angola mu rwego rwo gushaka amahoro arambye ndetse n'umutekano hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni mu gihe kandi nyuma y'ibyo byose leta ya Kongo yari yemeye yuko yari hafashwe imyanzuro ko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa ugakurwa muri Kongo. Gusa mu kanya nk'ako guhumbya, Minisitiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Wagner yaje guhindura aya masezerano cyangwa se ibi biganiro byose yaje kubitesha agaciro, maze avuga ko ibi byo kurwanya cyangwa se byo kwirukana umutwe wa FDLR muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo leta ya Kongo itabikozwa. Kuri ubu rero biravugwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo
nyine Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kwirukana uyu mutwe wa FDLR. Kuri ubu biravuga ko FDLR imaze kwica abaturage bagera kuri 600 mu gace ka Karehe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho n'ibitangaza makuru bitandukanye, nk'uko n'ubundi amakuru twakomeje kugenda tuyabegeranyiriza. Biravuga ko umutwe wa FDLR urimo gushinjwa kwica abaturage bagera kuri 582 bo muri teritwari ya Karehe, intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe hagati ya Mata na Nyakanga 2024, umuryango ARPDP, Action de la Recherche pour la Paix, de la Développement et la Promotion Paysanne, tariki ya 21 Nzeri wagaragaje ko ubu bwicanyi bwakozwe kuva mu mwaka w'1994 muri iyo teritwari gusa, bivuze ko hatabaruwemo abiciwe mu bindi bice bitandukanye. Nk'uko amakuru n'ubundi dukura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeza kubigaragaza, uyu muryango wasobanuye ko ubwicanyi bwakozwe n'uyu mutwe washinzwe n'ingabo zatsinzwe na Exfar n'interahamwe bwibasiye ubwoko bw'abatembo batuye mu midugudu irenga 20, kandi ko abarwanyi bawo basambanyije abagore 142 batwika inzu 790. Amakuru dukesha Igihe akomeza avuga ko mu rwego rwo kugira ngo FDLR idakurikiranwaho ibi byaha, abarwanyi bayo bakoreye abatembo bageze muri Karehe bahindura izina ryabo biyita Nyatura MCDPN, nk'uko raporo y'ubushakashatsi bw'uyu muryango ikomeza ibisobanura. ARPDP yagize iti byaragaragaye ko abarenga 500 bishwe n'izi nterahamwe mu bice bituwemo n'abatembo, ubu zamaze guhindura izina ryazo riva kuri FDLR riba MCDPN. Nk'uko n'ubundi amakuru akomeje kugenda abigaragara, bivuga ko ubu bushakashatsi busobanura ko kubera gutereranwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abatembo bafashe icyemezo cyo kurema imitwe yitwaje intwaro idafite gahunda ibafasha guhangana na FDLR irimo Raya Mutomboki. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda ibitangazamakuru bitandukanye byakomeje kugenda bibishyira ahagaragara, bagira bati ubwo bumvaga batereranywe na leta nyuma y'ububabare bwinshi, urubyiruko rw'abatembo rushyigikiwe n'abavuga rikumvikana bafashe umwanzuro wo kwishyira hamwe kugira ngo barwanye abicanyi, nuko havutse Raya Mutomboki. ARPDP yasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurinda umutekano w'abatembo mu gihe wugarijwe na FDLR mu guha indishyi abaturage bagizweho ingaruka n'ibitero by'uyu mutwe wa FDLR, ukaba kububakira inzu zabo zasenywe no kubaka ibikorwa remezo mu bice byose byakorewemo ubwo bwicanyi. Uyu muryango kandi wasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukorana n'u Rwanda nta buryarya kugira ngo abarwanyi ba FDLR bakiri muri teritwari ya Karehe ndetse n'ababakomokaho basubire mu gihugu cyabo. Abakoze ibyaha bakurikiranwe n'ubutabera. Kuva mu mwaka wa 2022 FDLR ikorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byeruye ndetse n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo mu ntambara yo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 ugenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuyobozi wa teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, Sami Kalonji,
aherutse kubwira abanyamakuru ko FDLR na CNE na CNRD na CNRD iyikomokaho biri mu mitwe yitwaje intwaro 29 ihungabanya umutekano w'iyi teritwari, mu gihe bigaragara ko FDLR ibangamiye umutekano w'igice kinini cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Angola iherutse gusaba ko habaho uburyo buhuriweho bwo kuyisenya, ariko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarabyanze. Ibiganiro bya Rwanda byitabirwa n'abahagarariye u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Angola. Byatangiye mu mwaka wa 2022 hagamijwe gushaka umuti urambye umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange, ariko kugeza ubu nta gifatika biratanga, nk'uko amakuru dukura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ahandi hatandukanye hagenda abigaragaza. Ngayo rero amakuru umutwe wa FDLR ukomeje kugenda uvuga, cyangwa se ibikorwa bibi ukomeje kugenda ukorera ku banyekongo, gusa leta ya Kongo ikaba ibashyigikiye. Reka mbashimire mu mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5. Amakuru yacu nakagaruka mukomeze kugira impagarika n'ubugingo.